Nahani usini apa a woman of little faith. Matthew chapter 6 dorong kan akan nungai Yesus Kristo ok samane norongni buktu kisah kesana. In another event, Jesus was walking on the water on the sea. Tay waisa porque Yesus Kristo bo pe sakati hini tomproni ko. And disciples saw Jesus coming on the water. Tay sagrilo Yesus Kristo no pe sakati hini kaimane nukha. But they thought, Yesus bo bhut phakina. they said, "Bhoot, bhoot, bhoot, Maharaj." Borong wan sogi kok salake bhut phakya bhut Jesus said, phakya. "Not bhoot. I am your Lord Jesus." Yang Yesus saka mo bhutnya mo ka angse norongni subra. And Peter said, "If you are Jesus, let me come to you. Make me to come to you. I will also walk on the water and come. Then I will believe." Tapi Peter hari saka tomuno nong subra hingkan ke anggo nuhima ake hinai. Jesus said, "Come." Tapi Yesus saka pagi penungnya nai. Peter started to walk. Tapi Peter arti saka tobi himna cengka. And he is walking. Bahini tawon arti yo. But then he saw the wind and the wave coming in the sea. Jala afro hayak nomor kotor pai tawon nugunyai. Then he doubted. Bo hay buka gelunya cengka. He thought this wave will sink him, drown him. Bini putulon na cengka. Memakai orang suka nomor sepanjang ke. Angkelari tangmano. Then he started to sink. Jeprupo angkelari tangmano muan suka. And said, "Lord, Lord, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा, अंदर जा रहा हूँ, पानी का अंदर जा रहा हूँ, बचाइए, बचाइए, save me, Lord, save me, Lord." Bojepro apa aja kelari tangmano muan suka. Apun botuyo kelengani surungka. Mereka kau terasa sokit sakau sobrai. Anu basa-basi geradi. Tai jisoya domete kerongka. Peter, why did you? Nai terus ketang siklas sampai borok sampai nai. I will held his hand Angging yak no ma kerongka. and I prayed for him. Dia angging dari surika. I said, Dia angging saka. "My son, Anis hasna. Jesus has forgiven your sin." Yesus Kristo ni sum do anggang. वो तो dance करने लगा. Ulo kan boy. Yak pe terang ke masalah My sih. Jesus has forgiven my sin. Tapi ke Yesus Kristo anis sum do nang. चर्च को जाने के लिए, Caso thangna ni bagai. प्रार्थना करने के लिए, Surika ni bagai. प्रभु का वचन पढ़ने के लिए Kain kok ni porda bagai. मन नहीं आता तो Bekhawa musma you are not feeling excited and interested. Tungno mo hai polani pandaro ko nang interest na yan ke. Remember, there is a leakage of your faith actually. Kung isa mutu sa class ini mutu class Your faith leak हो रहा है. ini thank you abu bulan mutu na. Hanya tangsi itu itu sago. Aku kong tadi tapi pagi please. Jadi bishop namun kau beramai kamu. Nong kau sempurna aja praise sang no. Jadi bukai. Kasih bis, kasih itu pagi day to holy no mau sakit. Oke. Desde
Warnanya deh. Hindi. Guys, ngomong ko.